sapa imbo baraka itaru ni cek de yeko mak baraka moy. Makanya kapak donga baraka napak guruangi gurutta. Maka dewi gurutta iya na angka makunrih na melum matinulu apulenga dalek na lakin na denang kana kura lisok pak barasan nah angka tu situngan na ye pak dongan nah. Bakai yeko ikan yakini ye pak dongan ini yamalkan insyaallah yakini matinulu apulenga dalek na lakitan namak baraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Guru Ta Al-Ustaz Haji Mustafa SAG MPD, matanda kak sitongan nama wareka dari leleni subuh nasabah angke Guru Ta. Makanya milo adang penga ia kiku angka kiden rima tu ada ku tasala tapat tujuan ngak ia kit mak jekoi tapan lampurang ngak nasaba ia ada tungangi puli kiri puwangi ada tasalik kiri rupa tawe. Yang saya hormati toma-toma lebihku wali-wali yang sponsori acara subut tai memagi-magi itambayangi waram parat tak na ipak gena idalik na yak dang pengimanan sini na dosa-dosa tak nama barakah ia mana jamang akatongan linota. Ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu laka tahura. Yang saya hormati sininla tomatua melebi sila suruhku jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sinin nama puji apun dengan nama nafung Allah ta'ala. Puang araja akamasi puang iyai maperintangangi patatungi agama seleng. Puang iyai maporlengengi sinin atau panditai sirekuam mengi napannasen ikia napakasing agama selengi. Alhamdulillah syukuruki mapuji tandigangka risisi arjangan nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasaba hilalana yang masigi natafada angka manamua asia maasi sumpu. Nasaba iro asia maasi sumpu ngangi apa puli awatangan nasaba asik dingata. Ipa siyama ima cawi ipa si sumpung ima belah. Maka mesti malebangi paniin nasaba sit dipakasiwiyak kaminak batuan nama raja rifung Allah ta'ala. Maka dia ada natoryolo tak pukang kembo iterla imali si parapi rabba si patokong malilu si pakainga mainga pinapajah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh pada Tuhan nasapuang ngiri lelana akorangi wattasimu bihabbalillahi jami'a wala tafarraku. Pada akatan ni masaki ritulu tapatun na puangin na tofada aja na ang katomilo masarasarang aja nasabak sidi persoalan
ternyata iro persoalan yang mampu kita selesaikan nato fada melo si uja-uja idi pak banoi ajak nato fada melo si benci-benci bakas si pet dirang ati magai na sebab pole kikiri nene tak adam pole kiriwe si tetiin nama tuna gangkan nariwa itu pengen meriawan nama kebong maka ajak kina engka masik di tei bembe ian rimuwa tu bembe e fole kori macangi yaku masarangi rika lompok nah salawa nania papa salama masik ifongono lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalukang i asalamakang akatuongan linota akhirata na iya surugai lolungi pamasinah upa pahanap punay to masalawa imakotoro to mapasalama imasa lori sisi ala biran na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofada ang kamana makalik jari salang kabitaray riyatu puri awala gading itu daki yasik na pepang ulawang digaga akat tamilo isapad don rupa noto salama ilulungang isik di predika sayidun fit dunya wa sayidun fil akhirah agayero pertama isapa iriyoron nun nafungan la ta'ala gangkanan natunangi ki pamasi noto salama yang kedua syafaat na Nabi sallallahu alaihi wasallam apa iya putama kitu ye suruga kesangadin na pamasi gangkan na makade guru tafanrite ajak mo kasiwian na sabak more kisyaga egan na pakasyamun na sabak milo ko iwal kasuruga ajak tu mo kasiwian na sabak milo ko mabila ripacala na puwangi aga pale ak kasiwian na sabak milo isapariyoran nun na fungan la ta'ala maka ijami kawajibangi musti tonang iya tu sipak keiklasangi sumpe fungan la ta'ala na sabak pakasiwian apa aja kama to makasiwian ternyata yoro pale apala pakasiwian ngi de na leturi fungan la ta'ala magai aja akam manan ribalao siriyati na lepo icicak pujiyali na bulwangi lima atak burukan na tosojo ritangalalang na sapuripala na pucapa belalin ruwe makadaru utu ede gaga ilulungan sangadin na sesa to pili ibawan na niya torogi maka tungkat to makasiwiyang ipasukui apala pakasiwiyang na manyamang ibadata na makasin na sabab pakasiwiyang maka de guruta iya ko to makasiwi pukang kay kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majappu iya mana sumpajat ta ijamai majappu iya mana pakasiwi tak bakat tuo tak mati tak niga apunangan di nagaga apunanga kami nak batu wasangadin na apunangan na fungan la ta'ala maka musti makan ripaku jembata sepi pinamalara singkeru silarian na tetipak bungan nah yang kedua iya romelo isapai di rupa tuwe no to salama puli ko bomban na lino apa iwe tanayun rima kalija lengiri jujungi on racinampe ana sabba iwe linoewe pada lek batasi maluar riyola maluwat temaki wiring niyatuna na malu temaki gangka anrangi tepe e mailo yunri lopi tau eri puang iya lepi pasiri iya lapasa na serekuam mangi salama kirilino lebih asalama karilino siwali na fungan la ta'ala makagay sapa sangadin na syafaat na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga iya ko to bicara persoalan hakika iya salawa iya ko to masalawa bukan hanya sekadar lolongang ibarakat na iya salawa na sebab syafaat na Nabi termasuk yaitu salawa maka dari guru al-Imam Al-Hattab Ar-Ru'aini salah satu ulama yang bermazhab Maliki maka dari ulama-ulama salaf yang terdahulu ia panrita riolowe ia kumatangang ite bari masigi ito kunatuji asan na Nabi tayo pak bangi
Dek gagak katana pangkau kena sangadin nanale dua wali indok limanna napat dapik kuyulo na timun na nabaca salawat na pangulut na Nabi Adam. Aga salawat na pangulut na Nabi Adam, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam napan nasaula tumpun namatanna. Iya ro pangulut na Nabi Adam. Watunne fancajiri fungal latala na saba apa sulapa gangkana natunangi nur na Muhammad. Maka alangkah bahagianya fangulut ta Nabi Adam yuru watue nasaba maka de guru tapahakikae ekaduele cenur na Muhammad na patapako kanukun na pangulut ta Nabi Adam terutama kindo limanna. Pertama koyo mundin na lekat na gangkan isi pulungi malikae menrek malahir lo pakita matan na napamadan na lo kanukuna terutama kondo liman na. Makanya maka de guru tak Syekh Muhammad sini Abdul Ghani niga tu na saba atinulu kana mananungan. Ia konang kalingi te bari masigi okkotega bolana yarek gari masigi takkona tuji asan na nabi tak nanale baraka na saba salawat napat dape dua wali indok liman na kuyuluna timunna napanabaca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam napan nasaula tumpun namatanna maka de guru tak dua napoleang agayaro pertama denang kenakan nila sa taubuta yang kedua denang kenakan nila sa padimata letu matina. Makanya itu kasalawat termasuk pakiyas salama termasuk itu salawat pak bura risisina padimata lino makotoro nasaba walalang ati. Yan ato nakada guru ta niga to amal kay salawat na pangulut ta Nabi Adam denang kana mapadimata letu matina. Di nangka na mafat di matan na baka masula matan na namati nasabak makbaraka mito yero salawa itu motamala biyang kihandin sehingga resedi hak disa na rampe nabi ta makada akibat tuangangi niga tu bacai marhaban bi dzikrillahi ta'ala wa qurratu ayun bika ya Rasulullah. Pertama iwaringi syafaat ri Nabi sallallahu alaihi wasallam napani ituntu watakalina yakuna kalija kangi aji nari titi yang siratal mustaqim leturi suruga pamasina fungan la ta'ala barakatna yesengi salawat. Bahkan napakurangi guru tamakada barang siapa yang mengamalkan salawat Jibril termasuk yaitu ye salawat angka mapuncu angka to malampi. Termasuk salawat yang pendek itu adalah salawat Jibril. Bahkan engkau panrita pahangi maka justru itu asanna Nabi tak papa salama. Asanna Nabi tak Muhammad itu papa salama. Makanya ya kong kagaga melo pule abala nama kadamuki Muhammad dina jaji ya to balai. Ya kong kanana lari si tapu-tapuna na tapagala ku ura aju nakadamu indok na Muhammad de na jaji uwan lo panganana na mo buat tok basa watakalin na makdarah magay na sabak iya tu asan na nabi tayo papasalama lo ritangana umatna. Bahkan makade guru tak barang siapa yang mengamalkan salawat Jibril salawat yang pendek sallallahu ala sayyidina Muhammad itu minimal ikasi seburilalan nasawani maka iwaringi dalik tanrisak nasak narisisi na apa isolapa lino itambiya waramparana na ipak genda dalik na. Makanya silayang itu ya waramparana dalik dinapada angka tau iwaringi mega waramparan tapi makura dalik na angka tau iwaring mega dalik tapi makura waramparana. Yana angka to batena makareso tuori lino tiri pusat na beelona naruntu aselereso na capuna angka mo yaro takona tapi iwarengi dalik niya bati ega ye komandri deje gaga nasapa de nakada malunra de nakada dagit de nakada maceni mapai marakko mapeca makat do malemak nan remanang termasuk ye to makoi mega dalik na tapi nekia wadi jaji makura waramparan. Angka tahu mega waramparan tapi makurangi dalik nah
Iko irite gajinna talima juta siula sidapi andre na inungan ng katon na lali sa dapurang indo anak na. Tapi iko yalengya no macani sanan na natipo iro ani nasba makari deji wanri itu magi kari doktor kuna kena kala sagul atau makura dali. Denan re anu malunrak mito iko menre kolesterol na denan kan lagi segese na mati atau makura dali na. Palagi yako daging, mito yako menri iting sinda na mapat di cakot-cakot na nasalaw pakitan na makura dali. Makanya makade guru tak yako mega ni jitu isapa ko anrewe itu sebenarnya makurangi dali. Tatipo i dali bahkan namuni yang nyamang warang parangi mega warang parang nasaba asogirang denang kana yang nyamang itu warang parangi nasaba tatipo i dali na tumati itu matamalak bisila surako yang kihadir. Maka termasuk amalan yang diajarkan ulama kita. Kadaniga-niga to baca ye salawat na Jibril sallallahu ala sayyidina Muhammad ikasisa burilalan na sawani yakin musti itambayangi waramparan na ipagenda dalik na tumotomalabi yang kihadir. Sinin na tumotomalabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Risisina akatong ngalino na rupa tawi aga ji mailu isapan atau salama idi tau makila isangadin na baraka mega to sapa baraka tapi nikia di napahangi maknana yesengi baraka afa idi tu taluinowe to milo mak baraka jama-jamata milo mak baraka keluargata milo mak baraka wijay-wijay anak mapaturi duit to fajajian na maturu ri agama na fuwangi tapi nikia di ni pahangi makadaga yesengi baraka. Yesengi baraka nafila tambahan nikmat datanya dari Allah. Bakaya tu baraka iye ko engkaga tapunain. Nadenang kana capu tapi itu justru selalu bertambah maka de guru tayena tutungan na yesengi baraka. Pada di pak galunge ye ko pura ki lupa ase. De pana capu ase laungi na ang kasi ase baru tamilala rak barisa maka de guru tayena tu situngan na baraka. Makanya ye tu pak galunge na pak darai mak baraka jama-jaman na tomo-tomala bi yang ki hadir. Apa yesengi baraka dina kana capu dan itu justru datang selalu bertambah na sebab atinulukan na mananunga waramparang kade guru tak iena tu hakikat na yesengi baraka tomo-tomala bi yang ki hadir. Kega yesengi baraka angka na angka sewa waktu iyaro fangulut tak syedina Ali karamallahu wajaha angka na angka milu iman na sidapi kasi andri na inungan na yang kan untuk solusi kayi nangi din ri masalah nandri nelu masumpajang makamu matanga masumpaja sunnah mutlak ko masigi lari tapuso-puso pangulut ta Siti Fatimah lo sapa ilakit kadadeng lo tamuna semasigi masumpaja minta kalah kasuka pada Allah manang kayirona sepu bare imun ribola marus sendiri de gato pamaru pajalangi bahkan kagandu tak bulu-bulu pole kolangi matingu atau korpu bare gangkana menjadi gandung dapat untuk dimakan gangkana lari pangulut tali si baba ini na letu ko bolana ni tayiro marutonga yero pu bare angka gandu tak bulu-bulu pole kolangi napat jangi ro ku bare na tatte poti ro gandungi pole kolangi na polo mangolo ko nabita na podangi nabita kadai suron Allah Ta'ala angka jenasa di persoalan yang ganjil saya dapatkan manang kana semeru bawa iro ku bare gandungi rimun ribola tang angka pamarungi bakawita na sebab pakita lahiran manang kagandu tak bolo-bolo pole kolangi matingo wa kurupu bare sehingga dapat untuk dimakan upat jangin napaka lo mongolo ko yorota micawe nabi tanang kalingi ada nama itu nanak kadali bene de mu pat diangi itu pu bare mu maka jalangi materu merungi materu leto sokiamat tiapa aja tak bulu-bulu itu gandungi mangai la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard yakufungan la ta'ala melupukang ke barakatna musti nonno pole ko langi tatumpu pole ko yawana tanaitu motamala bisila surako yang ke hadir sehingga maka de guru ta yako sapaki warang parang asogirang aja tasapa ko warang parangi
ia ko sapa ki asogira ye aja tasapa ko warang parangi magai ia ko tasapa ko warang parangi kasih dimi polena sogi watakale miasanna yetu makanya mega to ye dina baraka warang paranna namate magai nasaba okomi warang parangi sapa sogirang makanya maka de guru tasapa imbo asogirang ko baraka itaru ni cik de ye ko mak baraka moy nasaba ukuran kekayaan seseorang tidak dinilai dari hartanya tanya maka datu mega waramparana nama baraka tanya maka datu mahito hito galuna maluan nama sakadaratna tapi ia senge kekayaan engke ko baraka itu motamalabi yang ki hadir maka pesan na toriolo tak sapa imbo baraka itaru ni cik de ye ko mak baraka moy makanya kapak donga baraka napak guruangi guru tak maka dewi guru tak ia na angka makunrih na melum matinulu apulenga dalek na lakinnah na denang kana kura lisok pak barasanah angka tu situngan na ye pak dongan nah bakai ya ko ikan yakini ye pak dongan ini amalkan insyaallah yakini matinulu apulenga dalek na lakita nama baraka makanya ia ko tale apulenga dalek na lakite di makunrih ajak duk tapaki mak balanca mengelih tatariku yuluna atiye tapasiyama apulenga dalek na lakita na atita na sisumpu apa iya tu ye onron na atin natik ko yawana susukiri dua jari yawana susukiri dua jari tama ilala kekoromonroh atiye ipasiyama apulenga dalek na lakaya na atita na ipacukup pakitata iya morang elon netto atiye agay baca alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair marasaka tanah itu ye tabaca ia komelo matinulu mananungang apulenga dalek na lakita iro tapake ya natia tutuli tatamba lisak dapurangi iro tabaca ya kotea mati lisak na pak barasangi iro tabaca ya tu ya napak guruangi guru tak nasaba aku tu munro tuna baraka aga pak dongan nah alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaka tanah yang kedua yang mengurangi sebenarnya keberkahan maka de guru tahaddaratu Syekh Haji Hashim Asy'ari yana angkatu matinulu matuk bakanuku kilala bolana maka itu sebenarnya mengurangi keberkahan terutama rilalana boleh makanya yaitu kade ulama tak ia ko matuk bakanuku seliwat bolaki napa ia ko matuk bakanuku angkatu telu asuna sunnak kangi nabi tak termasuk ia ko angkatu matuk bakanuku sokamisi maka tua-tua tambah yang warang parana nai pak gendak dalek nah makanya ya kotomak tobakanuku itu mulai dari jari tangan kanan napa gurangi agama tak mapa mula pak jeloki napa jari tengah jari manis kalingking lese kilo kori lima abiyota jari kalingking jari manis jari tengah telunjuk ibu jari terakhir oko indok lima bageng atau tak maka de guru tak ia ko asosini tomat tobakanuku tambah yang ipak disengangi ia ko aso kami si tomat tobakanuku tambah yang warang parangi nai pak genak dalek ia ko aso jumat tomat tobakanuku warengi si disipak ia mampu menyayangi antara sesama makanya telu aso napak urangi agama ta ia ko tomat tobakanuku bukan kena sebab baraka pertama aso sining yang kedua so kami si yang ketiga so jumat tomat malak bisila surako yang ki hadir sinina tomat malak bi jemaah yang dimuliakan Allah termasuk yana angka makunrain melo lemaki atinna keluargana melo lemaki atinna ambo anak na namatinu makareso pole ya baraka melo lemaki atinna weja-wejanna matinulu sapa yesengi pak disengang agama anak mapatori duwe tofajajian na maturi agama na puangi hakikat na angkati ko makunrai aga yero iya ko to matanga mak bisawara idi makunrai makanya mika jo makutana ia ko mak bisawara kipiko bati tak mak bisawara idi ibu-ibu ya na angka makunrai mak bisawar na maloja mi bati na bisawar maka rigurut tak baja na sangadia makoja-koja itu ambo anak nah bati na makarai so capu silolona magi na sabak na kojangi aseleresona yang kedua ia ko angka makunrai bati na mak bisawar na masusak bati na mak bisawar kade gurut tak baja na sangadia masusato akalan na wija-wijan na ya na angka si di melo nongoli musti masusak akalan na atin nah ia ko angka
mak konreng batena mak bisawar na mak garang kami batena mak bisawar mak garang kayase mak garang kayawah maka di guru tak de nak bisawar asan nayatu aga pale mak jaru-jaru warra miasanna makanya ia komanasi nandena na batena bisena jari maka di guru tak de panak bani na mawari apa itu termasuk itu jari 5 itu sebenarnya mengandung maka ia na angka gaga pura nakatani na jarumanya itu mesti mawari makanya napak gurangi agamata ia koto mak bisawar pertama gunakan tangan kanan masarro malak diipaki 5 atau gari warak na ia 5 abiyota yang kedua ia kota gari warak aja termasuk sak bati tak mak warak aja tu talojang agapi tak putra lau atau bati tak gari warak napatale warai peki batte tak bisawi aja tagarang kangi apa mega makunra iya ko mak bisawar mak garang kami batina itu sebenarnya dek nak bisawar na jarujar mi warai na manasu aga pale iya kotale warai tak bisai tak kamu bate tak mak bisawar na lurus siga ku iya warai rilala tampu na limata maka tatokang iyati maka di guru tapahake kai ang kekotu watu cinampa iya koto min lodong mawoso pi pak dongat tenaya wasona pak dongan na malaikat makanya maka di guru tak baca iya koto mak bisawar laisa laha min dunillahi kashifa tatutu nasabak salawat suku bekatalu tatok kang iyati makada puan niga mandai na suna suku mesti melemak manang atinna pada lekbak lemak na keluarga ta fangulunna Nabi Ibrahim maka yakin mesti melemak manang atinna mandai na suna sutta tabla ni telu ni set dia pak dong pak gurang ia kodi patapla ai marat ji memang sinin na tumoto malabi jamaah yang dimuliakan Allah maka membagi-magi nasabari pengajat tak rilalan ya subuhi mancaji bibarakat napat tanpa sehingga ilolongangi assalamaka wali-wali sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah akhir kalam Allahumma musta'an wa alaihi tiklam Allahumma mu'afi ila aqwamit thoriq nasarum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.